بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Бүгін الدرس الخامس 5-ші сабақ оқимыз. Акитабу Мухаммадин хада я яширу. Бұл кітаптың Мұхаммадтың кітабы о яшир. Бүгінгі темада идофа деген тема. Al-идофа нені түсіндіреді? Идофа деген сөздік мәнісінде қошу дегенді білдіреді. Бұл жерден біз азыр бір сөзді екінші сөзге қосуымыздағы бір мәні шығарамыз. Мындай айтқанда словосочетание қыламыз. Китабу Хамидин Бейтул Мударриси. Бірінші сөз китап деген ереже бойынша мудоф деп айтылады. Екінші сөз мудоф илейхи. Китабу Хамидин деген қотырлышу Хамидтің китабы. Бейтул Мударриси, мударристің үйі. Бірінші сөз мудоф, екінші сөз мудоф илейхи. Негізгі мәнісі мудоф идофаның. Бұл тандықтық. Мысалы, Хамидтің үйі, Хамидтің китабы, Хамидтің машинасы деген мәниде. Мұғалімдің үйі, мұғалімнің столы, мұғалімдің машинасы деген мәниде. Ең негізгі мәнісі ошол. Азырқы өтіп отқан темаларда ошондой мәни көп келеді. Ереже бұл жерде грамматикалық, не үшін біз грамматика жөнінде өтіп атабыз, анткени бұл өзі медицинский курс грамматикаға акцент қылған кітап. Тура түсініп қойыңыздар. Ереже мудоф дайыма танвини жоқ келеді. Танвин жана алифлам жоқ келеді. Мисалы қарағыла. Жананың харакаты ар кандай харакат болу берет. Же фатха, же домма, же касра бол өзгөрүшү мүмкүн. Мисалы қарағыла. Экинчиси мудоф илейхи, екінші сөз дайыма касра менен келет. Мудоф илейхи неменен келет? Дайыма касра менен келет. Мисалы сайярату зайдин. Сайярату зайдин. Мектабул мударриси. Мектабул мударриси. Биринчиси танвини жок жана алифламы жок, экинчиси касра менен, байкадыңарбы? Фи сайярати зайдин. Зайдтың машинасының içinde. Фи сайярати зайдин. Аля мектабил мударриси. Мұғалімдің партасының үстінде дейді. Эми алифлам кабылдабайт дедик, биринчи сөз алифлам кабылдабайт. Ас-сайярату зайдин десек ката болот. Экинчи сөз не? Екінші сөз касра кабылдабайт. Екінші сөз касра кабылдабайт. Мисал карагыла. Сайярату зайдун деп айткан болбойт. Ката бул дагы. Ал-мактабул мударриси. Алифлам кабылдабайт. Ката. Мактабул мударриса. Караңыз. Касра болуш керек болчу бул жерде. Бул жерде сайярату зайдин деген дагы касра болуш керек болчу. Мактабул мударриси деп айтабыз. Мактабул мударриса десек ката болот. Бул жерде идофанын маанилери бирок азыр буга киришпей эле коелу. Эң биринчи мааниси карагыла. Эң биринчи мааниси бул тандыктык. Ли деген харфул жардын маанисин берет. Китабу Мухаммадин. Мухаммадтын китеби. Мындайча айтканда, ал-китабу ли Мухаммадин. Китап Мухаммадтыкы деген. Мухаммадтын китеби Бейтул мудири, директордун үйү. Ал-бейту лил мудири деген сыяктуу да. Ал-бейту не? Лил мудири. Үй директордукы. Дагы эки мааниси бар, аны иншалла келечекте өтөбүз. Китепке кайтсак, Акитабу Мухаммадин хада я яширу. Бул Мухаммадтын китеби о яшир. Ла. Хада китабу Хамидин. Бул Хамидтин китеби. Айна китабу Мухаммадин. Мухаммадтын китеби кайсыл жакта? Хуа алал мактаби. Ал партанын үстүндө дейт. Хунака тигил жакта. Хунака деген тигил жакта болот. Айна дафтару Аммарин. Аммардын дептери кайсыл жакта? Хуа ала мактабил мударриси. Ал мұғалімдің партасының үстінде. Аля мактаби, аля харфул жар, касра кылат. Мактабул мударриси бұл идофа.
Qalamу man hada ya Ali. Бұл кімдің қалеми о Али дейді. Qalamу man деген идофа. Ман деген касра қабылдабайды. Манин болуш керек болчу ереже боюнча, бирок ман деген сөз сукунда катып калган. Сукундан башка харакат албайт. Qalamу man hada ya Ali. Hada qalamul mudarrisi. Бұл мугалимдин қалеми. Айна хақибатул мударриси. Айна хақибатул мударриси. Мугалимдин сумкасы кайсыл жакта? Мугалимдин сумкасы кайсыл жакта дейт. Хия ал, анткени хақиба деген женский роддо, хия деп айтабыз. Тахтал мактаби. Тахта деген алдында деген сөз. Тахта деген алдында. Тахта фатха менен келет көбүнчө. Андан кийинки сөз мудоф илейхи болот. То есть могул андай манини бербесе дагы тандык деген, бирок формасы мудоф илейхи болот. Баракаллах. Иншаллах түшүнүктүү болсо керек. Түшүнбөсөңөр суроолорду комментарийге же телеграмга жазсаңар болот. Биринчи суроого жооп бербей эле койгула. Экинчисинде идофа кыл дейт. Адиф ал калиматал ула иля thaniya. Биринчи сөздү экинчи сөзгө кош дейт. Эки сөз берген, силер идофа кылышыңар керек. Китабу Мухаммадин, каламу Хамидин деген сыяктуу. Экинчиси дагы ошондой. Мактабул мударриси, мифтахул бейти деп аягына чейин кетесиңер. Бул жерде китаб Аллах дейт, китабуллахи дейсиңер. Экинчисин сөзсүз касра кылгыла. Үчүнчүсүн харакаттар менен жазгыла. Төртүнчүсүн дагы харакаттар менен жазгыла. Карагыла. Бул жерде сонун сүйлөм бар экен. Ал-Кур'ану китабуллахи. Ал-Кур'ану мубтада, домма кылганыбыз, китабуллахи хабар. Ошон үчүн муну куда домма болот. Мухаммадун саллаллаху алейхи ва саллам, бул карагыла. Мухаммадун саллаллаху алейхи ва саллам деген өзүнчө сүйлөм, саллаллаху алейхи ва саллам. Ошон үчүн силер Мухаммадун расулуллах дешиңер керек. Бул мубтада, бул хабар. Бул идофа, расулуллах. Хараджал мударрису, караңыз. Хараджал мударрису дейсиз, анткени фаил. Бул фи'л. Мин гурфатил мудири, бул идофа. Баракаллаху. Шул эң жакшы не? Саллаллаху алейхи ва саллам дегенде кылбай эле койгула эч нерсесин. Түшүнүксүз болсо сөзсүз не телеграмга жазсаңар болот или комментарийге. Муну кылбай эле койгула бешинчини. Бул жерден каталарды тапкыла дейт. Каталарды оңдойсуңар, кылып койгула. Бул жерде айтып атат 7-чи көнүгүдө я Халид. Ядан кийин танвин келбейт. Я Халидун деп айтпайбыз, я Мухаммадун деп айтпайбыз. Я Халид, я Валад, я Валаду, я Устазу домма менен айтабыз. Дайыма домма менен. Бул жерге көнүгүүсүн да аткарып койгула. Эгерде ясы жок келсе танвин коесуңар, я менен келсе танвини жок домма коесуңар. Китабу ман хада, сүйлөм түзөсүңөр бул жерден. Суроо. Qalamу ман хада, камису ман хада, бейту ман хада деп. Бул жерде исм деген сөз. Исмул валади, баланын аты Мухаммад, васмул бинти Зайнаб. Жана наам. Кыздын аты Зайнаб дейт. Карагыла. Исм деген сөз алиф менен келет. Алиф менен келет. Бирок ал хамза васл деп айтылат. Бул алиф эгер хамзасы жок келсе, жана биз көнүп калган хамзасы жок келсе, сөздүн башында окулат и деп, сөздүн ортосунда окулбай калат. Васму деп өтүп кетебиз. Исмул мударриси Хамидун, масмул мудири. Масмул мудири. Ма исмул мудири деп айтпайбыз. Ибну Халидин фил мадрасати ва ибну Хамидин фил жамиати. Ибнул мударриси фил фасли айна бнул мудири деп окуйбуз. Ошого көнүгүүлөр бар, жазып койгула. Жаңы сөздөр. Аллаху а'лам, субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.